Hello, what's up? Terik again, twagarutse. Umva aka kantu. Hari igihe usanga abantu bamwe na bamwe rimwe na rimwe telefone zabo zagiyemo akantu bita safe mode. Safe mode iryo jambo ashobora kuba atari ubwa mbere ryumvise, ariko akantu bita safe mode ni akantu kaza muri telefone cyangwa se akenshi gakunda gushyirwamo n'abantu, cyangwa rimwe na rimwe ugasanga kajemo bitewe n'uko telefone wayifashe ugasanga nyine kagiyemo, ugasanga YouTube channel ntikora nta n'ibindi bintu bikora. Umva aka kantu. Ese safe mode wayikuramo gute? Wabigenza gute? Uza hano ku ruhande kuri closing button, kuri ino buto ifunga telefone, warangiza ugakandaho, wamara gukandaho ukaza ahantu handitse restart. Tuza ahantu handitse restart, then ukaristatinga telefone yawe. Telefone yawe yongeye gutaninga onu ihita iza kavuyemo. Kora follow kuri Instagram Terik 181, ukore subscribe kuri YouTube channel, usharinge, dukomeze. Let's go.